Manipur lebiba ipung ipo is now organization frontier ima maya pabi punamak Manipur the mole ba mam se sengdok ta ba ba lab technician namana laboratory hang ba yabra lab technician namana laboratory hang ba ka yabra government ki doctor na private ki doctor ama waisa laga pathologist biochemistry microbiologist MSc microbiologist amana laboratory ama ki kanoi ba yabra akoi khang da bi ang jeng ni ko khang da bi ang jari ni akoi yosim botos ka pa yaw ba yaw da khang de hangini ba se hangini ai hang sa ke wang amoina allopathy allopathy amana moko ki any products है Facebook का इन सोशल media da advertise तो भाई यादबरा please आई कोई ना खंगसा बददी allopathy ना मकोई के products है advertise का इन तो भाई याद है बगी knowledge समझ ले जाइए बा allopathy amana का इन मकोई के products kaya ni ek to ya de habigi lei ba ado allopathy sunata ba MBBS sunata ba MD su pass to sunata ba PG lo ba sunata ba ado ga India gi ba council akoi gi medical akoi gi council moi mi amne do exam pa tha ba gi mapalam da doctor tamu ba se India do ge da India gi exam ma pi ga da ba ne ba dermatologist asi kam dong no oi ga de no aesthetic care asi kam dong no ran to ga de no housing mai ama ma season oi gi da babina oi gi da chau chau ba hospital kaya na aesthetic care babina gi dermatologist mai ama ma lei ba season gi su lei ba hari ba babina ki dermatologist ye zoka ta dribla siza hospital ki dermatologist zoka ta dribla rim samadi zenim salai ba afa ba doctor skin ki le ba se zoka ta dribla aduga product amai khoina aine ta create to ba yabra karamba company da kino karamba company no amadi kandona kanana company ma ran to ba ya de ba aina ai ki dukan se company ma to ge ba ta di ai phal hana to gani register to gani ba register to ma tam ai ki company se kari industry no ba ina to dise karamba industry se karamba raw material no industry ma sala ge ba ta di employee ma thau ta ye ba nangi thabak suba kayam leire cream ma ina create to ba ma tam da cream adu ki manufacturer tu na kanai ta to ge company kanana to ge authorized kanana pi ge amadi ai ki employee kyam lege ba aina cream ma sa ga pa aina ma pa na ba ma yu ba di pupi ba ngame ba ko machine ahum lei masih tu na ba ai mi thami lungs man to ba to mai na blouse aina yoli ba blouse na bubio customer aina tu ba blouse ya ai ki tu na ba mi manga tu ta thame ba kon machine thami lang pi manung dagi lei ba asmai na pi sabi rani sabasu magi rani si magi kayam rani sabi kon se kayam lei lei ha ba gumna any product khudi ma ki cream ma create ba da karama company no company du ki industry ma lei gani ba industry du ki kam dong na manufacture to wi raw material na karam no sub raw material na karam no industry lei ha du na su ai ki employee ma thok ta ye ba employee kaya no ma gi staff si cream ma du da create to ri ba sari ba do ma du ki staff ba do kaya mo yam na pass to ba no dermatologist pass to ba allopathy da ba do yeng zana ma thok ta ye ba zimina da su ba bi ma la se to bio ko aina cream ma create to ge aina phi ma sara ke aina table so cream to ke ha ma tam da ai gi industry ma lai gani ba industry si da thabak su ma mi lai gani ba aina kai tawi rani sa ga ba ta ga di ai rani gi lang hana khang ma thok tai rani sa ba ma thok tai ba phi yoli ba ina rani sa ha ba di ai di upai lei te ba adu da di aina phanek se yon ma ta ga di ai gi phanek industry tham ga da bani mi tham ga phoba ma ma lei ba adu maina karam kamdong na authorized to ge India government na authorized to gani ba dungba any factory ma'am se kanana any product ma yom da ai gi mapa na ba tharei ba distributor ba mi ma lai gani ba distributor se gi dealer ma lai gani ba dealer se gi aina na khoi da marketing pi ri ba ne ba ko likewise lai gani ba adai na hangzani di Manipur ki medical council Manipur ikai khumna ba da matik sara ba aina haizari se kano da ni aina haizari se kana ta na te Manipur ki khoi gi medical council gi ikai khumna matik sara ba oza khoi nasa ke san tu bina social media gi chuda lam na punem zari Manipur dam tang yang san biyo cabin crew na cleaning hang ba yabra fashion designer na cleaning hang ba yabra ngayon bima na clean karaga cream yon ba yabra natraga magi hidak lang thak yon ba yabra paracetamol yon ba yabra hai ba se amutang pharmacy ma phang ga ba tari ma pharmacy ki license pai ga da bani pharmacist ma fazani in detail khang bi ka da bani madu ma ya ma chang ya na akoi na thajai maram aduna Manipur ki medical council ikai khumna da matik chara ba oza khoi na allopathy na operation to ba yabra MBBS doctor amana botox ka ba yabra MBBS doctor amana mid ha ba yabra MBBS doctor amana eyelid surgery operation to ba yabra hai ba se ai ikai khumna matik chara ba Manipur ki medical council gi hangzari hangachari amtang review to review lab technician tamra laboratory link ba yabra haujiti Manipur sida mathong maram khangdana reason lana pinadana patient kayama kaya ni awa bata da basu yawon ba yai yawon da ba yai yawe hai ba gi da editing na ba di lai amadi proof silai je hai na khanjai maram aduna any Manipur sum thomina se masla kupsal se akoi kupsan minaro se kanano kay achum magi damak ta koi kiroi da bani maram aduna kaya matik sa ibung ipang mayam na su mating pangbiyo Manipur se sum thomina se awon ba yawol ama langna ba hona ba matam da ai ko sum thomina ba se matok tai masla akoi se achum magi damak ta koi sum thomina se ba business ta
clinic ama pangtaw da loba health ama bo business ka manting na ba hospital ama linkhalaga ai paisa ka tida tawraga di akhoi life se kari no ba akhoi life se kari no ba akhoi life se kari no ba ni da mana maduna ngayon bi amana clinic hanga pa yabra layo ngayon bi amana skin gi advice pila pa yabra phi sabi amana ya gi advice pila pa yabra workshop yaw ba kaka amana gaini gi angang pupuk ta bagi matang da treatment to pa yabra masa question ni bagi question ai question ni ai kanang kem da ai kem da walo balite to ba ba mani pusida tawning ma kusi to ba pang taw da to ba ai mangare ma mangare sangga khatin naraga adu hand ten tinaga to ba de RK san to biga platform to su leite amadi mayam da su leite na bagi da makta upload to zari so aina ikai khumna da matik chara ba ai khogi Manipur ki Medical Council please ikai khumna da matik chara ba khogi drug user ki kaung Manipur da su le na adu forensic team am su le na asi mutang kanam ta na case thangalata bida kanam ta ki complaint to ta bida kanam ta ni XYZ na torok ta so Manipur ki Medical Council na allopathy ki matang da review to ningi Manipur da lady ba skin ki life ki health ki tawrei ba khongai ba mayam asigi amutang review to biyo haiduna RK san tibina social media ki platform asidege matek nizare thagasari mayam ko maramaduna aikoina tajabadadi allopathy na ka hena mogi process to ba yade haibam tajai isam sam MBBS amana operation to ba yade haibagi matajai ba adari MBBS sunata ba MD sunata ba skin dermatologist skin hai base yamna luba poda mani ya suleiba dental hai suleiba dental ta muraga dental clinic pahang da hangba yaubra na taga yaub da bra base amtong thikapiyo lab technician ta muraga laboratory hangakra hangak da bra ju thikapiyo amtong kalhosi ma'am dental pangtam da ta muraga dental clinic hangjan ba yabra yadabra magi nom samale rangani ba mana maduna manipur da hangai ba clinic mayam ase manipur ki medical council na manipur ki medical director na ko amutang review to biyu hayuna ai ikong no na khuram zari masida loi mak pot thola kani habasi RK san to bigi thaza bane ba mana maduna ai hangzari ni hangzari ni mayam da ko takbi rotologist oi ba yabra adu dagi fashion designer amana modeler amana dental oi ba yabra adu dagi di ngayon bi amana ai gumbi phi emporium to bi phi sabi phi yon bi phi dukan to ba ai khoina gaini oi ba yabra hai base gaini ki guli pi ba yabra gaini ki hidak pi ba yabra kai base ai hangzari ni ba ko mayam da please tell me lab technician na mo ga laboratory hang ma panga yabra hangzari ni ba criteria norms bang joker tare ba khoi manipur se purak joker tare ba mara maduna ibung ipa mayam na ho akoi amul pa mayam si sum thorang na bagi damakta annoba afa ba maung da lang na bagi damakta yaw annoba ma purong na bagi damakta ai khoi nung amadi bond lai bi ba ibung ipa pune mak po na chana ke santu bina kudani lonaraga ai puning chingsin jage ai points na yabi ni mamis na support obiramo share to obiramo aduga caption da phajani ibiramo mayam RK santu bina loiba boys ase nakoina achumani wahara babu amani ba basu mayam haibiramo please ibung ipau mayam leibiriba ima idol leiriba official medical director to leibiriba section khudimaki department khudimaki please skin ki dermatologist abaubo sizagi skin doctor lerangani babina gi skin do yamna maming chapani ai magi ubasan no taru bani ne skin ki doctor ma leibani nahan kari se kari Victoria gi khoi gi period ki matang da moi awareness ama tau khiba ko yan tabra aidi lam dai amadi khamam dai hai dai nupi gi da adugi matang du de yaw bani babina hospital da ken asigi ano ba saji wa zero to bi matang da adugi aina ai sini ko ma'am aina ai ningi de dermatologist sahi ongi course ama sibu phagi da re ba joka da ka to re ba mani puse joka da ka to re ba please am the kan bi over please am the kan mi na ho sa ba ai dental ba bra ai gaini ki doctor ya bra resmi okay nang ngang kya foi popong am dragadi zing seng sabi kan habi bro ha ko habi ya bra siam da kumbiro ba ma'am thanil ni le nang gi angang kya am yawni nang gi angang yaw bangam dragadi kai ne nang da habi ya bra ba ai ne nang da guli bi ya bra ba angang yaw na ba nang dai ni da khabi ya bra ba ai uring paduni thoi uring myang je paduni maing myang je paduni to ba bra ba aduna ai koi section mina se alai nang sang zage ngayon bi amana dermatologist koi ba bra siam dang zage ba मैम लैब से तो बिरमो लैब टेक्नीशियन हमने लेबोरेटरी पंगांग थे बगे बा सिजो हॉस्पिटल इकाई को नदर सिजो हॉस्पिटल पाबुंग पलेन एंड डबली पाबुंग डबली मार्क्स पाक त नै डॉक्टर राहुल ने सली नि न्यूरोगी मेडिसिन डॉक्टर दु सिजो दु सही बकले सही ना सारो नै कोरे सोज आ वांग ले आई ट्राई ग्लास है कदा आ वांग सी दो डॉक्टर दु
Nangi reason si taza gitu dah. Atu pada babi nada si ada amtang poro ay dogan ya angka hal ini. Paisa na to. So pabong palen and pabong double. And kay kara zin raski. Kara zin tu palo gaya. Ate di hospital ki maming di khang dre ni au siong khata nei khang ba. मैम देखो स्काई की हार्ट की का खंग रे दु मसी गाइनी की सुबागत पर गाइनी की डॉक्टर जम हॉस्पिटल ने पंचल रोगे पन बे याय बा सिंग मसे हाय बे याय बा पाबुंग न खोइना मेडिकल काउंसिल का मीटिंग तो बिरो अदु के एवो इने बा क्लिनिक मसा हांगाई मैम सिसु कै तो बा मोजो हांगजा सनो बा मतिक सार का हांगो कशु काई दे बा मतिक सार न हांगो नता चुम न जायसे मतिक सार न हांगो काइतरे सोलो फॉल रूल्स एंड आरआर दो रूल तो होलो बा अदु का ले ने को डायरेक्टर वे ता सो आरआर याव गदब नट्रो सुम रुइ नाइसे isam sama master MSc mana director orang paya berapa? Mai criteria le dalam ni apa ara rules and regulation do. Ado na masih BJP na su BJP pali bani na masih amta yang san biro BJP MLA sing na kwa. Ado ka aku isam tang sum thong mina se apa ara do tau lo ba. Ara pasana tau biro ba. Ara pasana tau biro bam tang. Loina ni se laboratory वगैरह dental clinic वगैरह dermatology clinic वगैरह allopathy amani MBBS amani operation to baya abra basigi paku mamtang pibiro please manipuda le bini ba Jenims ki doctor Rims ki doctor senior doctor dan Sizagi pabung palen dan baba babina ki pabung double allopathy amana isam sam MBBS amana operation to baya abra bokto pangka ka baya abra eyelid surgery to baya abra masigi doctor ki kai doctor Nonika ise Nonika aina khangzaba do kwa doctor maming sida panjaragi amtang kupapa pumda pibiro amtang pa kumda pibiro doctor bayam dermatologist ama wai kaya ni chahiye mung changi skin ki kari kagi ko skin pa na ko na ba ko na kang bada isam samba MBBS ama na to bai pangya ya bra botos pangka ka ba ya bra eyelid pang to ba ya bra operation to ba ya bra ba parlor na operation to ba ya bra ba Manipur ki parlor beauty parlor da operation to ba ya bra ba siam da ang zaningi ni ko to ba ya bra RK san to bi ki dukan si da ang ko ya bra ba ai na doctor sa ba ya bra ba gai ni ki doctor ai siam dang khang zaningi siam da khangza ninge maya imi sumde aina clinic ama hangap to sai matik sara bra MBBS amana allopathy sing sin ne ko mo ko ji pot khudi maksa ka ene advertise to ba de ba masi moina khangza ba aina ai ma ne bi allopathy am le gi bane ma na ha ko matung ne hai ja bane masi yang bi ro ba ise thupi ba ha ai ma sinan bane ba ai kem tai de ba ai de himalaya lo san matang tai jai ko adu su kentin dagi ama lo ba da ani hape ba ama lo bada ani hape kentin sharp yap tigi lo bane bako imala lo san tai jai ai kem tai jai de ba ngada gen ta ga ide yung ide tai ba isa gi yung zek ta ta san da babung ko tai ko ko bang nan ha ado ai sin na le ba uring ga se da am tai ta bane ba di ado ai hai lagi ne phi yon bi dukan ar ke bi ne urin jira bi taw ra ga ai gi se uring da ta le na puye ba ai ma ne kangang kamai pok ya ma sam je ma ya je loi huk chal ga uning ha le da na ado ga dum pok thori sing ba ado hai ba ya ba wa ra hai ba ni da Macani panje doctor am da yaw na pok ya ba adu gai ni doctor sa roi dra ba ni da Manipur ki medical council la ye ba ko MBBS amana boktos ka pa eyelid surgery to ba operation to ba ya bra sine ba ina hangzari se chumi ko soibam lais na allopathy amana operation pang to ba ya bra ba ai hangi ne ba adu ko mamayam do Manipur Medical Council am ta yang zan biwa ba Manipur ki Medical Council kaka ni ne am ta yang zan biwa thank you so much ya de aye tumi ko ya an babina hospital ki pabung double da dan aina program awareness o henna ba kita mak aware o henna ba kita mak ta health ka maili na ba skin ki ya ki kari kra ki gaini ki nungi lai ba ma aesthetic clinic asige aware o henna ba kita mak ta amutang mata ki waina program sinbiro awareness program sinbiro aina aina ikai economic share ba babung sizo hospital dan babina hospital da aina haira gani ngasi nimita ya bro ya adaga hayengi nimita na Manipur Medical Council da aina memorandum ama pisalani adaga kaka medical director da su aina su pisal gani laboratory mayam se sek am tang tobiyo review am da tobiyo clinic mayam se review am da tobiyo haina aduga makata bada ai ko ki consumer right haiba malai ko consumer right lai company ek lo me am lai ba pang tong to ko no ba ko pang ya kan no ba ko ya re ba se ai want di ko atai ta di pang ang bi ai ko isan joi be di ya ro ba ko ai want di ya ro ba ko
long oidro karama company which company come industry manufacturing karai toge employee kyam thomge employee na matik sarbo packaging su am luiba packaging to bagi quality layeba food packaging to ba matam da packaging quality layeba ising abagi bottle je say mineral bottle adu du lem layeba sigi ji ko pyas leben ki lem layeba likewise every cream ki package su lay de chumi chumde layeba packaging to bu amna leveling kari krang amada yam thina layeba ko adu dagi who kanana noi mak lairani mapung pana manufacturer employee kari kra staff salary kari kra computer section lem lay dunia ba mathong kang kana company ma set up to ba de ba ko adu lemak layeba adu duna adu mulairani adu matung na kay kilairani is adu digi magi pora ma yuan guys magi agent mapalam di pusalag ba matanda who is agent kanano distributor kanano dealer kanano yam thina layeba kanano try soike agent na mai ne agent ga ai bo whisper magi agent oi bang ya bro ai bang ya bro mi na mai whisper agent oi jige na kaw ta kari na you nonsense uncivilized talk class na kupang kaw ta kani ba ta ba pa ni agent pang ya bro biscuit magi agent pang ya bro na chumi chum de Jimmy Chumde, Maggie is a lay, distributor, Lupa, listening a bag, distributor, bro. Sundra, distributor, Maming, Matar, register, Random Adaka, Nunga, Lemley Lane, and dealer who is dealer. Matoman Gambia, bro. Elo Petina, product Amata, Elo Petina, Piscatoba. What about the advertise of Yadi? Guy never test of Yadi, must see rule Nahini. I never net it. Yam the Elo Petigi product Amamona, Piscatoba, Mokani recommend Toba, Cream Wigera, Amoigra. It advertise pong to ba de koi ba magi help ki phai result pi ke khaliba laboratory khudi makso amuk tang review to bio mani boda aesthetic clear ne hagai ba review ma to bio ai sa je matik shabra huda Ines ka so ye dai ba ye si de mara ma na amdang review to bio ka pang tong to rai se khang da ba mi da di pangang ngam mai dak ka to mai wa thi to mai pra yo ma to ho ro e ngalingai da ai atuba matamda memo nam pisan rani manipur medical council da review la ko da sala sari toro loy namak toro nasa ya sobe do khangzara ga lepo loy namak na je amani kana te loy namak nasana ai sibu elopathy mo era ga operation sa thabo ga su toro lab technician ga laboratory hang mo su toro Yes, adu dagi di nga yombi adu dagi kano P1B adu ga reels nambi video ka to ba mayam na skin ki doctor ya bas piraga gaini ki bas pirak pa mayam to holo matang sari ngai da ko le paulo yani ngi mayam le paulo advertise ko iba Facebook ki page amin sina so ya pelam tong sake ani allopathy na pirak pa prescribe torok pa advice pirak pa podam ta advertise ko pirak kano allopathy ki wai pa ka yen ba makoi na pirak pa any cream oi gira ini pod oi gira product oi gira es to bayam ya de habusu lai bani mara madu na madu so advertise to bira kaduri ba media partner oi biri basina su madu kitang concern to biro chumi koi na je sia aduna isana ai gi se matik sa de habu ta ga di to holo matik sa na bo honaro apaba clinic hang biro prajada apaba bibiro health skin ya ibi ma ya kai mo boda hata am saksa da bani ya kai gi belu kamu ka na khaza ko pang thazan kani sas ya kai melu kango mirki belu kango pisuma je foida ki matam dane I thokone belu kango maram dana hakchang health dine belu leina use to consumer ma'am pangano user ma'am pangano aina tege de cream se kram cream no aina saga de guli se kram oi bpcl to dana pira sansar begine sarba yo ni pma sumi sumde okay aporam ta sarje to biuri ya kana ya duino ya ro haba adu dana